Biyag ti tao. Hello papagayam na imbag nga oras simanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoyted Drama. Sa balimanan nga istorya apagadalan, ti isagot mi ita kada kayo. Ngam sakbay na dispensar pailaan, no saan pa yung maka-shoutout ti pagayam yo. Ag shoutout tayo to, iti sumarsaruno nga upload tayo. Intay nga ro denggan ti episode 256. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Rita, huyuga ka nun ni Sir Mauro amang itulod kin ni Ma'am Ije Airport inton bigat. Di ka sumurot? Ay, saanan? Aglabaak pa'y ami. Naurnong manandag iti labada ta diti balay ti amo ta. Sige nga Rod. Tano siya, kayat ko ti makapasyar. Iso asumuro takin ni Sir amang itulod kin ni Ma'am. Kaano ka di manin nga agawid ni Ma'am Feli dito'y Pilipinas, Sir? Kalpasan man ang ti makatawan, ami. Mabayag man nga Roden, santo agawid, Sir. Wen, mabisin ako na. Tinasayat, manganta pa ami. Dumagasta iti may sa restaurant. At iti kutsara kan tinidor mo, ami. Di imak, Sir. Apay pinagpatan niyo. Nagpintas ka, ami. Kasta unay ka pa ng putput na itinakulap ko. Sanak parparangan. I love you, ami. Nukayatin na agbyag ka na namay. Itid ko amin nakasapulam. Sir. Saan lasi ka titulunga? Agraman pamilyam. Mayat na lakit di. I love you. Sir. Amok anak lahat ka. Iso asigi. Ikan nga iti gundaway mo hagpanunod. No ti asawak ti pampanunutem, awan ti pagdanagam, taday jabrod. Baruak manen, no awan ti asawak iti na. Ulitek, ayayaten ka ami. No aklunak ni Sir Mauro, adun ti kwartak. Magatang kunto amin na kayat ko. Nginginaan akawas, gadgets, kan maikakto pa'y ni tatang iti kwarta na iti binulan. Ami, papayaban na ka ni Sir. Ha? Apay ka no? Diya ka mo. Mapan ka iti silid na. Adan sa napatag nga ibaganakan ka. O sige, agyaman na, Rita. Nagturugam iti rabii. Di ka matan nagsubli dito silid ta. Ha? Ay, kuha, ijay salas. Diyan kung simrek dito silid na, taamangan numalukag ka. Anya? O sige, tagrubuan na. Ni, papanam. Agawid ak ijay lugar mi, Rita. Nagswildo ka na yan, nakaw. Uwan tatang. Apay, di makalaya ti swildaw. 5,000 pesos mo ti awa mau. Kuha, bimali ak ngamin tatang. Ay, awan to maswildo mau. Kabinalim mo gaya main. Ayos laang tatang. Gumatang kayon iti masapsapol yun dito'y balay. Tainton agawid ak iti sumaruno. Ikang kayto iti paggatang yu iti yero. Tasukatan yu ti abot-abot ayero to'y balay tayo, tatang. Kaya't mo ti madam iti balay dito'y syudad kunam, honey. Uwan ko mahani. At damat dagiti nalaka a house and lot dito'y. Uray basit. Basta adda pagyanak. O sige, mangkita to iti nalaka a house and lot. Tayo so ti regalo kan ka, honey. Ha? Agpaiso, honey? Basta para kan ka, honey. Basta pakaragsakam, ipay ko. Agyaman na, honey. Nakasingsingpot ka talaga. I love you. I love you too, honey ko. Di ka natagari. Ti asawak ti umawawag. Song batak biit. Amom, friend. Siyak ti madandanagan iti kastangar aramidam. Jak to payagdanag.
Si kanto lakit din. Kasanungay no maamon ni Madam Ter Aramida niyo. Di nan tumaamuan. Malaksid ano ibang gamrita. Ay, manjak mo't Jak kaya ti may ramraman dita. Matlagayam. Di ka kadiagdanag. Amok tar aramida. Atay pinatgal kong tigita mo. Magustuhan ka di lang, hani. Wow! Nagpintas abalay. Sana dakkel. Ngam nag-cute abalay. Oh, thank you, honey. You're welcome. Gayam ko tiyakin pala ito. Iso, nagtawarag. Agyaman na, honey. Promise, di kanto isukat iti sa bali. Si kalaang ti ayatak, aging gatong palbiag ko. Si kalaang tinangibagaak iti daytoy rita, taamok adinak to ipasubo. Nakabutbut nga talaga Ter Aramidam. Putdam ko man ti relasyon nyo kan ni Sir. Amumot nga da asawa na. Diyay ko mabaro at ipagrelasyonan. Rita, practical ti biyag itan. An-anuam ti baro no awan mat kwartana. Kas makita mat friend, adan balay ko. Ay na, sumapul kakit di matan itikas kin ni Mauro. Tay maitid na amin akid dawam. Ha? Manjak, mabutangak. Pagbutngam ko ma. Basta saan kayo amabuking, awan problema. Kasapulak ti kadwa dito'y balay ko, hani. Mabutangak ngagmaymay sa dito'y, no kasi nga awan ka. Tabisi ka mat itinegosyo no kwa. Sige, tagsapulak iti agbalin na kadikadwam dito Kaya nagbalin mo tayo nakatulong mo. Diyak kaya ti babae, hani. Lalaki, tapno at the bodyguard ko. Amumat nga adon ti managdakdakas ita. Wala niya. Sige, tagsapulak. Kung diyak kaya ti saan ko nga am mo. Diyay amok ti tangdanam amang kadwa kanyak dito, hani. Sino nga ron? Mga no da may rekomendam, hani. Ni Rolly, jay driver mo, iji balay mo. Anya? Di mat dua dagiti driver mo. Sige, tapaunag nga ron ni Rolly dito Basta ilimod talang ti amin ka data. Tapno saan ta madaksan, hani. Rolly, agsagad na ka tamayakar ka iti pagtrabaho Ha? Pangyakaran nyo kanyak, sir? Iti may sa balay ko. Driver bodyguard mo't lang ti trabaho mi jay. Ne, asino ti manihwak, sir? Ha? Ami, apay nga da ka dito Kwa, awan, tadituya kun nagtrabaho, Rolly. No kasta, duwa tang agtrabaho dito Ora siyak. Dito yun ti pagpayak kas driver ko na ni sir. Di nasaya at nukas na. Nakita mong tagbalin nga amon ta dito Ami? Saan pa Tawan da dito Adda amin ijay abroad dagiti anak ni sir. Anya? Kat asino nga rito manihwak nga Kat siya ka, numapanak makityan da, Rolly. Dua talaang nga da dito Ngam no da duma, umay dito ni Sir Mauro. Anya? Hani, agawid ako may ijay lugar mi. Inaksarungkaran ni tatang ko. Kasanungatan. Sa pada seminar ko italawas. Saan ka makuyog? Okay lang, hani. Adamot ni Rolly ang driver ko. Sa bagay mo't gindi Kinmaysa, liklikan tati kanayon nga agkuyo, gani. Taamangan numakadlaw na. Kit ipulong dakin ni Madam ijay abroad. Gusto ka, hani. Sa nabali, takanayon nakmad nga umay dito'y balay mo. Han, awan balon ko nga agawid. Awan kwarta ko. Sige. Ikan ka, hani. Hotel mo tayo mayan tami. Agpalabas ta pa itirabi dito, Rolly. Ha? Kunak man agawid tayo di balayo. Intun bigatan. Kaya't kung taginanak. Anya? May isa sila ti pagturugan ta dito hotel, Ami? Una, tapno makatipid. Oray ko man, duwa ti kama dito May samit. Dito yak langin datara maturog. Saan?
Umay ka dito'y kama, tagabay na. Ha? Rolly, nabayagin na crush ka. Diyak mauray ti panagdaton mo kanya. Iso asya kung ti agaram. I love you. Ami, anya ka din dahi may bagbagam. Agkatrabahuan ta. Apay, dakas ka din no agin nayat ti agkatrabahuan. Ha? Saan mo ta? Balasa nga, baro ka. Agpada ta anawaya. I love you, Rolly. Akinlugan iti inosaryo anak ka. Lugan ti boss mi, tatang. Impabulod na, nasingpet ngamin ti boss mi. Anya? Agbakasyon kami pailaang iti makalawas kin ni Rolly ditoy, tatang. Kayat kano ni Rolly ti agpasyar ditoy. Ay, ibaga man ti agpaiso anak. Nobyom ka di day jay arulay. No ibagak awan, kayat yu ka di apara kanya. Nasingpoy laki day. Apay kindi na jak kayat. Maipasigurado kada kayo ang nasingpet ni Rolly, tatang. Ngam saan kami pa nga agkasar. Adayo pa'y ang mapasamak dayta. Ayun, ati kwartayo, tatang. Nagsweldo kan? Wen, ala, idulin yun dayta. Tapno adda paggatang yu iti abastoyo. Kan gayam, iti pa nagsublimi ijay syudad. Sumurot kay to, tapno makita yu ti balay ko. Balay mo? Ada balay mo ija syudad? Wen, tatang, basit la balay, ngam cute. No kayat yu, agnaod kayon ijay. Ado dagiti mula kendingweng ko dito. Jak mapanawan. Agore ka. Nangalami ti gatang mo iti balay. Nangabakak iti pusta, tatang. Pusta iti? Basta pusta. Di yun amuan. Tadi yun mo lang maawatan. Online apustaan day jay. Nagsublitan na dyan syudad, Ami. Ang mga nung sapulan na ta ni sir. Saan? Tamakalawas ng awan ni Sir Ije Balay. Adda seminar na. Anya? Agpasyar takit di. Adda matlugan ta. Mapanta iti kayat ta ang papanan. Siyak ti makamu iti amin. Rolly, naragsak ka kadimat laan. Kwa? Rolly, adda na pasamak iti nagbaitan ta. Ngam, kasladinak pa'y laay ayatan. Pasensya ka na. Nga maging kayo ta. Kasla makmaklatak pa ilay ti aramidem. Nagadupay ti kwartam. Pangalalami ti kwartam. Kit agpada tamot lay ti sweldo ko ni sir. Ay na, ado ti sideline ko iti online. Iso adikan mas daaw. Mala, agrubat takit din. Tainta agpasyal. Imbaga kon kinitatang ti may papan iti relasyon ta. Ngam di ta pala ibagbagakin ni Sir Mauro ti may papan kadata. Taamangan noong tan na ta. Ha? I love you, Rolly. I love you to, Ami. Kumusta te pa nagbakasyon mo, honey? Maya, nakaragragsak ka kani. Naginiliw kami iti husto kini tatang ko. Okay nga ron. Ato iti kwartam. Nangirura iti kwarta iti bangko tapno adabos musam. Oh, thank you, my love. I love you. I love you too. Oh, kwartam, Rolly. Gumatang ka iti kawas kan sapatos mo. Saan? Jakmat agdaw-dawat iti kwartakan ka. Basta alaamon, taintan to ag shopping no madamdama. Urayin ta arumar ni Sir Mauro, sa tanto matrumwal. Nangalam ka di manan iti kwartam. Mabalin ka di, Rolly. Di mun amuan no paggap-gapon ti kwartak. Awatam kumalatan ti anyaman nga itid ko kan ka. Di kan agdamag-damag, Rolly. Ada na pasamak iti nagbaitan ta, Ami. Nagkasarta ko man. Tapno maaramid dati kay kayata. Saan pa'y? Diyak pa'y nakasagana, Rolly. Kayat ko pa'y tagpapas iti kinabalasang. Ami, sa di mo tayo mo? Ha? Ay, mabiit lang nga. Ay, ayabanak ni Sir. Manipod adda kami dito'y kanya, Ami. Kilnaat nga imano ti kwartana. Apayakas jay. Tunggal adda ni Sir dito'y. Nakakulong dalat ta ni ti silid ka ni Sir. Anya nga tati papaaramin ni Sir Mauro ka ni Ami. Rolly,
Nakita kayo din namin san ka ni Ami EJ Mall. Naka-holding hands kayo mat. Kwa? Ibaga man tagpaiso kanya. Adda ka di relasyon nyo? Kwa? Jack ilibak, Rita. Adda. Saan pa nga amo ni Sir Mauro? Ay, kunak tupay kat. Rolly, Jack dadadaulan niya Ami kan ka masapol ang maamuam da ito eh. Tama nga no maipasubok ka no itultuloy mo ti makirelasyon ka ni Ami. Anyat kaya't mo asawan, Rita. Anya ka din nagita nga ibagbagam, Rolly. Anya a relasyon nga ibagbagam. Adda asawa ni Sir Mauro. Apay kumaamakirelasyon na kan kwa na. Ibagam tiyag pa iso kunak. Agsinatan no di mo aklo ng damin. Sana, di na kumamot sinaan, Rolly. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Ibagam nga rod tiyag pa iso. Tabarang mapakawan ka pa. Uwan, sina ako ni Mauro para kan ka. Si Katipilya. Isumot lagayam nga ado ti kwartam. Ken adda pa'y gaya man balay mo. Balay ta adwa da ito'y. Sina ako ni Mauro. Tadwatan nga agnaad dito'y. Anyan da ito'y anaamwak. Ami. Agawid ako ni lugar mi, sir. Inaktulungan ti amak nga agtalan, takaasimat. Apayin, naumakan nga trabaho dito Rolly. Saan mat? Angam kaya't kula tulungan ti amak, isay, sir. Lakay mo't ngaminan? Sige. Sige ti maka mo, Rolly. Agpasapo lang nga ro, di ti kasukat mo. Mauro, aday iba ka. Katsapay lang kumata maawatan na. Anya day tahani. Diyak ngamin kayat ngagbalinak akabit itag na nayon. Kayat ko kumamat tay mabukudak dagbalin nga asawa. Kabukbukutan nakmat. At day jabro ti asawa. Sagpaminsan lang agawawid dito Pilipinas. Basta, nabanuga kon, Mauro. Kayat ko kumamat di maikasarnak ti lalaki. Apay akas na ti bagmagam. Apay, ada nang isukatam kanya. Awan, nga maumuma akong iti kastoy a sitwasyon ta. Ti panangilimlimad ta iti relasyon ta. Tanya nga ron ti kayat mo mapasama kita. Agsinat ako man, Mauro. Aniya. Sige. Jack ipilit ti bagikan ka. No naumakan kanya. Sige. Palubusan ka. Agyaman na. Sige. Pumanaw ka nga rodan. Di mat. Balay ko da ito Mauro. Apay apapanawan na. Siyak tinainagan iti da ito abalay. Iso nga awan karbengam amang tagi kuwa iti da ito. Ano? Ala, pumanaw kan. Ket awan na pulos ti ala makagawaam ditoy. Takwarta kamin tinaigatang ka na kita. Ket di ka matanagan. Siyak pabayatan na giti inted kukun ka. Ala, pumanaw kan. Hello, Rolly. Sa dino ti ayan mo. Agkasarta ko man. Tapno agden natan. Lading itak. Ngem lipatan na kon. Sorry. Ngem awanan ti panagayat ko kan ka. Pakawanan na kumano nagulbudakan ka. Nagsina kamin kin ni Mauro. Pinapanaw na kun iti balay na. Sumapol ka langan iti sabali nga ayatam. Sige, bye. Hello, Rolly. Anyan. Ala, aganad kay ti panagawin mo, Ami. Agyaman na Rita. Agawid ak nga ima-ima. Tawa na pulos kwarta. Adoy, alam da ito eh. Basit atulong ko kan ka, friend. Agyaman na Rita. Nagsingpad ka kanya. Ay, masyanak namin na talaga kan ka. Kat nasaya at ata nakaamiris kan. Wan Rita, mga baruanan akon. Jakon ulitan tinaramit ko. Tiamo, bumakna nga kon babaan kin ni Sir Mauro. Nagbitut. Ala, nasaya at kit di ta nakapanunod kan. Kat sininaamon ni Sir Mauro. Di mon inure at dakdakas pa iti mapasamak. At dapay kundaway mo ang mga lintag iti nagbitutam, friend. Wan friend, katagyaman na kadagiti pamagbagam. Di
mo'y gasanggas at tibiyag mo, gapulaang iti kwarta. Naragragsak matlagon uden tarapaap, babaan tinadalos awagas. Alagagayam ditan, tinagibusan ti sabali manan na pagadalan nga istorya. Dito'y darama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo amin.